Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo n'uriya mashariki tubazaniye amakuru kuri umugoroba wa tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Muri kumwe rero na Sentama muri kuri mikro. Sindi jyenyine, ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba wiriwe neza. Amahoro bwana Sentama. Amahoro Mushakamba. Mumeze neza uyu munsi w'itariki 23 z'ukwa gatanu? Turakomeye. Abantu benshi dutegereje ijambo rya Kabila mu kanya ngo ashobora gukurugutura Kisekedi cyangwa se n'abandi bose. Cyangwa banakuruguturane nabyo birashoboka. Ese ko nawe mbona yamubanje. Birumvikana. Uzi kumukuraho ubudahangarwa. Impamvu ibyubahiro. Yego. Birumvikana. Reka twinjire ku nkuru. Ariko rero buriya kigaragara ni uko nta mikorere y'inzego za Kongo pe. Uzi ko ngo bose babyemeje nta n'umwe uvuyemo. Utabyemeje bakwica. Wabuze n'umuhakana. Ariko harimo n'abarimo guhamagara Nanga. Nanga we baramukeneye cyane. Nibaza batabare baramushaka. Ngo niwe abantu bo muri za Katanga bararira cyane. Ntabwo numva barira bahamagara Nanga wakwihuse turategereje ntituzi muzahingukira he. Buri baramenya inzira azaca agera iwabo. Intambara iri hariya n'akasamutwe. Bwana Sentama Karame. Reka duhere Uvira rero ni Burundi. Reka tunyarukire Uvira ariko biracika Uvira. Nge ndabona intambara yamaze guhinduka Burundi na M23 ndetse na Afurika y'Epfo. Shakambare ahantu harashya. Kuko n'ubundi ntango bavuga ngo FARDC iracyarwana haje abantu bangana gutya. Haya ahantu harashya pe. Bwana Sentama waba wamenye ko M23 irimo ikoresha igerageza za BM yafashe yambaye FARDC zigerageresha kuri FDLR kugira ejo zajye kuzikubitisha Uvira na Barikari. Nayo ntaramenya ko yatangiye kuzikoresha. Icyo yatangiye kuzikoresha cyaba ari igitego rwose. Muri ya mashyamba FDLR yihishahishamo yazamutaho. Yego. M23 irimo izikoresha rwose igakubita FDLR. Yego. Amashyamba agahinduka umutuku. Yego. Kugira kurwemo umwanzi. Ubu ni ukuvuga yakoresheje BM. Yego rwose. Kwahiye. Ibintu bigiye guhindura isura. Makuru hariya ngeraho nuko Mutaho zari zatarambwe rwose zakoresheje BM. Aho hari ZFDL zo kwa za Karapu n'abandi bari basizoye ngo bagomba kugaba ibitero bishya kuri Goma. Yego. Birangira bakubiswe umuriro ukomeye. Yego. Birangira ngo byanahuye nuko hariya muri za Muja ejo bahafasha abantu benshi cyane banafite n'agasuzuguro. Biriya bigaragaza ko hari icyo bari barimo gutegura. Benshi cyane bafite agasuzuguro cyane. Umuntu yafashwe ararimo avuga ati ngende Kisekedi. Yagiye ngo natorejwe aha n'aha ngo ati ngende umusirikare ngo ndi Satani ya kabiri. ishaka kuzukira Igoma. Ntabwo bizoroha neza. Harimo agasuzuguro cyane. Ejo bundi twavuze Abanyafurika y'Epfo baje ubwo tugiye Uvira. Yego twageze Uvira ubwo ni Burundi birajyanirana. Uvira Bujumbura. Yego. Abanyafurika y'Epfo baje hari n'andi makuru nanone avuga ko hari nk'uko amajwi wayumvise y'abaturage ejo tubivuga tunayashyiraho ko hari abambukiye muri Tanganyika bajya muri Fizi. Yego. Hakaba n'abandi baje bajya Igoma bajyana ko Uvira. Yego. Makuru rero
aremeza ko haje 1,500 ariko 78 muri bo baburiwe irengero. Mushakamba rero abo bantu aho baba bagiye umuntu yashakira mu nzira ebyiri. Yego, ashobora kugira ubwoba bagatoroka, bashobora no kuba barahuye n'intare zikabatera ijanja. Yego. Aba rero buriya ngo ni intoranwa zirimo FDLR n'abasirikare b'u Burundi b'abakomando. Yego. Gahunda ni ukuza kubabazamo 23 ariko ku ntambara yo ku butaka. Yego. Mu gihe ariko nanone twavuze abasirikare b'Afurika y'Epfo baje nabo bigize abakomando. Yego. Bafite n'indege zaje zibakurikiye. Yego. Indege zaturutse muri Afurika y'Epfo zo mu bwoko bwa kajugujugu. Yego. Amakuru duhabwa n'imboni zacu yemeza ko ari zo mu bwoko bwa kajugujugu. Yego. Kajugujugu zo mu bwoko nazo zihambaye zikoreshwa n'abakomando kuko ngo ni kajugujugu zidasakuza zitagira urusaku. Yego. Ndetse ziba zifite ubushobozi bwo kugenda nijoro zigakoresha zigira night vision. Yego. Zikaba zagaba igitero ku mwanzi aho ari yaba yihishe mu mashyamba n'ahandi. Yego. Izi rero kajugujugu za Afurika y'Epfo 3 Yego. zoherejwe mu ntambara karundura n'intare za Sarambwe. Yego. Muri ya Plaine, Haut Plateau n'ahandi urabona zizahamara kabiri. Ubone zizaba nk'ayadongo. Reka tubanze kuvuga kuri Afurika y'Epfo. Ibintu twarabivuze twavuze kenshi, abantu ntabwo wabonaga abantu batabyumva neza bavuga bati umusirikare watsinzwe hariya. Muri psychology philosophy y'umusirikare ntabwo bamusubiza ku rugamba. Yego. Ariko Afurika y'Epfo imiterere yabo bashobora gucyura bariya ariko bakazana bashya. Yego. Nicyo kintu twavuze. Rero ntabwo abantu babyumva ngo ni indege gusa ko hariya habonekaga n'indege zakorewe muri Turikiya, habonekaga indege zakorewe mu Burusiya n'ahandi. Ariko nta musirikare w'ibyo bihugu, nta musirikare wa Turikiya, nta musirikare w'Uburusiya wigeze ugaragara hari uretse abacanshuro. Yego. Binyuranye rero na Afurika y'Epfo, indege zaje ariko n'abasirikare baje mu Shakamba, ariko bakirinda kwambara uniform, ni ukuvuga impuzankano ya Afurika y'Epfo. Baraza bakambara imyenda ya Kongo cyangwa iy'u Burundi. Rero ntabwo ari indege gusa. Tuvuge indege yego, ariko tunavuge n'abasirikare baba baje ko bohereje indege n'abasirikare. Wari umaze rero izi indege mu Shakamba ntabwo indege zafata igihugu. Yego. Buriya indege ziraza mu mizambere zishobora kugira icyo zangiza, ariko iyo bamaze kuzimenya bafite uburyo bashobora kuzirinda cyangwa bakanazirangiriza rimwe. Kugira ngo warabibonye umuntu wabonaga Sukoyi irasa, umuntu wabonaga Sukoyi iguruka Ushakamba, warayibonye inarenga n'ikirere cya Kongo ivogera cy'u Rwanda. Yego, inarwa mu Rwanda no kuvogera. Warayibonye igwa ku kibuga cy'indege Rubavu mu buryo butemewe. Ushakamba iriya ndege iyo yahagurukaga wabonaga abantu baturiye ikibuga cy'indege cya Goma aho zahagurukiraga, baravugaga bati noneho nta bantu isiga. Faci beto. Noneho abakongomani rero bari inyuma ya Tshisekedi nabo bati faci beto, bamwishimiye. Bari bazi ko iyo ndege ishobora gukora ikintu runaka gikomeye, ariko cyagaragaye
ugiye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ukavuga Sukoyi. Sukoyi ni inkuru, ni amateka. Ni amateka rwose. Rero mpamya neza ko n'izo zishobora kuza zikagira icyo zangiza, yego, ariko amaherezo yazo yazarangira nazo. Birumvikana. Nicyo tubonaho cyane cyane ko hariya Mushakamba ni mu misozi miremire. Yego. Hariya abantu baharwanira barahanze. Birumvikana. Ni abantu barwanira ahantu bazi rwose. Kuzizanira Sematama azazihanura. Kuzihanura rwose. Cyane ko nawe buriya umuteto warashize. Oya ni nawe target ya mbere ubu ngubu. Umuteto warashize, yabonye ko urwo mukuru we yapfuye. Ntabwo rero yakongera gukina n'ibintu nka biriya. Ahubwo buriya ikintu mbona abandi batabona, Neva. Yego. Neva ararushaho kwishyira mu bibazo. Neva ararushaho kwishyira mu bibazo, aranahemukira n'Abarundi. Birumvikana kuko intambara ari kuyegereza. Aranahemukira Abarundi kuko iri intambara burya, kandi noneho wareba n'imiterere y'Uburundi, Bujumbura na Uvira harimo ibirometero 27 gusa ngira ngo. Ni nka Sake na Goma. Ni nka Sake na Goma. Mvuze ibiri byo ni 27 ni 17. Ubwo haba ari hafi kurusha Sake Goma. Hamwe muri aho ngaho 17 cyangwa 27. Ubwo abatwumva baze gutubwira ariko kugira ngo ntabwo. None icyo navugaga ko hari hariya muri Kongo bajya bita ngo rebare perdi, ni amasasu ngo yazimiye, yataye icyerekezo, yayobye, ashobora kuyoba ugasanga aragiye akubise hariya Uvira nawe abonye Neva nawe abonye horasiyo. Biriya bintu nongera ngo Neva biriya bintu byo kwitondera. Yego. Si ukuvuga ko Neva si we muri aka karere uzi kurwana. Bibaza neza ni ibirometero 27 kuko hano bari kunyereka 26 n'ibice 6. Ni aho ngaho. Bozaronda isoma. Ntabwo Sake nuko avugaga. Rero icyo navugaga, Neva ntawe bari bamurwanye kabuhariwe muri aka gace ku buryo yishora muri iriya ntambara, arimo arahemukira Abarundi cyane. Arahemukira Abarundi, aragira n'Abarundi rwose bakwiriye kumwamagana, kuko biriya bintu arimo akora birashora Uburundi ahantu habi. Birashora Uburundi ahantu habi, bishobora kububyarira amazi n'ibisubizo. Yego. Nicyo mbona cy'izo ndege. Ziriya ndege inyuma yazo harimo ibintu bikomeye. Ibintu bikomeye dushobora kubona. Hari abantu baba bazi kureba ibintu. Hari umugabo niba umwibuka tujya dukunda kumuvugaho, ni umugabo ashinzwe ubutasi, yakora mu butasi muri Uganda. Yigeze avuga ati iyi ntambara izarangira muri aka karere hatembagaye leta imwe cyangwa ebyiri. Rero Neva arimo akora ibintu bishobora gukururira Uburundi mu bibazo cyane rwose. tukivuga rero hariya Uvira hari Mboni. Iravuga ngo la population d'Uvira confirme une avancée significative du mouvement révolutionnaire. Hano baravuga mouvement révolutionnaire constitutionnel de l'AFC M23 vers cette ville du Sud Kivu. Ati abaturage bo muri Uvira, ni amakuru ava muri Uvira, baremeza ko AFC M23 imaze kwigira imbere cyane, yarushijeho
gusatira umujyi wa Uvira. Uvira pourrait être libéré à tout moment. Les soldats burundais qui gardent la barrière se sont retirés de la ligne de front. Udusirikare tw'Uburundi twari turinze bariyeri ni kwa kundi nyine urumva bariyeri irumvikana ariko icyo ari cyo, ariko umuntu akibaza ngo ni bariyeri irite, ni bariyeri yinjira igana Uvira mu mujyi. Abasirikare b'Abarundi bari bahari bamaze kuhava basubira inyuma, bamaze kuyikura baragenda. Yego, urumva rero ko Uvira ngo ishobora kubohorwa umwanya uwo ari wo wose. nibyo, ariko ni intambara ikomeye. Yego, kuko Abarundi baje n'abandi urumva barashaka kongera imbaraga Fizi, bakongera imbaraga Uvira icyarimwe. yego, gusa barabikorera mu mboni y'ababarusha igikomando nk'uko Goma byagendaga cyane, kivuga ni ukuri. Amakuru rero akomeza avuga ko ziriya ndege zasabwe na Masunzu yego, kuri gahunda nshyashya afite kajugujugu muri Kivu y'Amajyepfo, muri hariya harambitse mu kibaya cya Rusizi. yego, za Warikare no mu bice bya Masisi. Urumva ibi bya Uvira biraramforusa, bitume Uvira idafatwa ngo baze no kwisubiza Bukavu. yego, za Sukhoi n'izindi ndege n'izindi mbaraga ziri Warikare nazo zikomeze Masisi ngo zize kwisubiza Goma. yego, uwo ni Bira Masunzu ya Gisekedi arayishima, arayemeza, asaba izo ndege n'abasirikare. ariko mbona Tshisekedi ashukirwa. Birumvikana Gisekedi arega n'umusivile, gushukwa n'umusirikare ahita yemera. Umushakamba reka tubigereranye n'ibindi byari biriho. Nubwo tuvuga tuti biriya biganiro byarahirimye, byarabangiye. Yego, buriya ibi ngibi arimo ategura hariya muri Uvira, ibyo ategura muri Warikare, ibyo ategura Kisangani, ibyo ategura mu gace ka Grand Nord asigayemo, ibi bintu ntabwo biza noneho bisonga bya biganiro byari bisanzwe bitariho. biriya byo rwose biri expired. byamaze kuta igihe rwose, byamaze kuba expire. yego, rero yego, nk'uko nabivuze, yego, ndetse n'aba basirikare b'abakomando, yego, bari ngo target ni generale Sematama, Colonel Gakufe n'abandi bakomeye muri AFC twirwaneho bose. yego. Ndetse kubera iki aho nabo ko ari abasirikare, kubera iki nabo batashobora kubarasase, ahubwo noneho niba bibaza ko bashobora kugenda bakajya kubahitana, iki batumva ko bo nabo ko basanzwe ari abarwanyi, kandi ko babizi ko bazi ibikorwa bigambiriye kubagirira nabi, kubera iki bumva ko batahasigara? Niya ntambara yabo y'ikinyoma no gushuka Gisekedi, kuko niba ejo bundi barakubise hasi drone CH4, yego, sinzi niba zikajugujugu hari icyo zizaza gukora. yego, icyo ni icyambere. kuko Mushakamba kigaragara niyo mpamvu mubwira ko Gisekedi ashukika. Wabonye uburyo bafata Ponyo yahunze? Yego, n'ubwato. none buriya Kinshasa nta muntu wamuhungishije uhari? benshi cyane, ahubwo yari afite protocole isumbuye ya Gisekedi, ku buryo anyura mu mazi bamushakiye jire yambara, wa mwenda umurinda kurohama, nta na mask.
Mushakamba none abo bantu bahungisha abo Tshisekedi akurikirana yego nibirirwana na Tshisekedi umunsi ku wundi. ahangaha rero uraza kugarukira ijambo rya Nanga avuga ati no muri perezidansi dufite abantu niko biri. Niyo mpamvu bakubitwa cyane kuko AFC ni ngari cyane. yego n'uwatumije indege muri bo haba harimo AFC. yego niyo zihagurutse muri bo haba harimo AFC, abandi bati namwe muyirashishiye. yego birumvikana. yego aha rero niho rugiye gusibanira yego b'intambara ikomeye. icyo umuntu azareba cyangwa azibaza ni amaherezo ya Ramaphosa bamukubita inkonje ejo bundi none aribagiwe ariko wamurebye. Ramaphosa namurebye icyo nabonye ni kimwe. yego ya Tshisekedi si Ramaphosa si Neva bose ni ibisambo. bose ni ibisambo kandi ni abasivile pe. yego kuko barimo biyambura igihugu babireba bari gutanga igihugu bagiyama 23 ba AFC ku bushake bitwaje ngo bararwana intambara badashoboye. yego bwana Sentama rero yego iyi ntambara nirangirira hariya yego ndabyita iherezo yego ry'u Burundi ko niba itakwambuka ngo ujye mu Burundi abazaba bahungiye mu Burundi bizahita byihirika, hazaba akatuvayo gakomeye cyane. Niyo abasirikare ba AFC bari nako abasirikare bafashwe na AFC b'abarundi bari muri Kongo batatera ubwabo bazashwana bazarwana Wazalendo urumva Wazalendo FDLR zimbonera kure abasirikare abapolisi azaba ari ukwiba nyine bwa buzima bwo muri Kongo bukubite mu Burundi mu gahugu gatoya bakubite mu icupa rimwe. Nukurasana umwe na FARDC cya FDLR ni barasa umurundi nawe umurundi w'umusivili umurundi mwene wabo avuga ati birambabaje nawe ashoza intambara birangire barwanya igihugu kibayisibaniro. Niyo mpamvu umuntu twagira inama niyumva ngo uburi Burundi niyumva ngo Uvira yafashwe ntazarari Burundi ko nuko kereka Burundi nibuhita bwisubira babasirikare bose baba abaturutse muri ibyo muri Afrika y'Epfo n'abandi bose bakabisubira. Ariko nibaramuka bayije kwirunda mu Burundi umurundi uz'ubwenge azahunge. yego hagati aho n'ubundi Uvira Wazalendo na FARDC byongeye kwambikana. Mushakamba harimo bararasana nabi. Bararasana nabi ku manywa. Yego. Barahigana. Nzi ko biza kugenda hariya ahubwo intare za Sorambe zajya kuhagera hasigaye ndaruka cyane rwose. Birumvikana. Gatoyi bari gupfa amabuye y'agaciro abaturage n'abasirikare. Gatoyi ubwo ugarutse Masisi. Gatoyi ubwo uje Masisi ariko noneho utambitse hariya Gatoya. Komerezamo hirya ishyamba. Yego. Hariya rero nyine nk'uko bivuga haba amabuye y'agaciro haba iki haba ubutunzi hari ibyo kurya haba byinshi. Yego. Ni ahantu rero hakunze kuba indiri nyine twitwaje intwaro Mushakamba. Ndumva urimo uravuga ko habaye gusubiranamo bapfa amabuye y'agaciro. Abaturage nako Wazalendo yego zarwanye n'ubuyobozi buhari
bwashyizweho na leta ya Kinshasa. yego Ngo leta ya Kinshasa yabategetse ko hagomba gucukurwa amabuye mu buryo bwemewe, kandi izi wazarendo nazo zihemba amabuye. yego Abandi bati wazarendo muvemo, abandi bataho kuvamo turabarasa. Iyo niyo ntambara ihari. Ariko byarangira bose bati ni M23 M23 ukibaza M23 kitari gatoyi bo kwibeshyera, ahubwo nibashakire muri aba bazarendo bahari n'abaturage mushakamba. Buriya rero hari igihe uvuga uti bazarendo barwanye n'abaturage n'ubuyobozi buhari, abantu ntibabyumve. yego tubanze twumve Kongo imiterere yabo uko Kongo imeze. Kuvuga Kongo buriya na kera na kare bitaramera kuriya, n'abaturage baba bafite imbunda mu nzu zabo kuko imbunda ziragurishwa. Umuzarendo washonje akaba abasha kurasa mugenzi we akamukuraho imbunda, aragenda akayigurisha kandi akayigurisha make mushaka. Kuvuga rero umuturage udashobora kubona amadolari 200 se hariya nini, kandi noneho nabo bazigura muri rwa rwego rwo kumva ko bagiye kwirinda kuko leta yananiwe kubarinda. yego Urumva nk'umuturage ufite ubucuruzi bwe, umuturage ufite amatungo ye, umuturage ufite imitungo ye afite impungenge ko bashobora kwimwambura, ntabwo atindiganya kugura imbunda kugira ngo ajye kwirinda mushakamba. aho kukwiba ibyawe wagura imbunda cyane ko iyo bageze no muri ayo mabuye y'agaciro, umuzarendo aravuga ati ndakurasa, umuturage ati nawe afite, niba ari imbunda urasa nanjye ndayifite. turasane turebe ushobora undi. kuri ugasanga bararasanye, rimwe na rimwe abazarendo nabo barapfa nk'uko n'abaturage bapfa, ariko mbese hariya ni ibintu byivanze, ntiwamenya ngo imbunda ninde yemerewe ninde utayemerewe. ni nayo mpamvu Tshisekedi byamunaniye, buriya byaramunaniye. yego banza yize guteza akavuyo, ariko ntabwo yize kugahosha. icyo ni ukuri. ko yateje akavuyo kugahosha byaramunaniye, nta n'ibyo azashobora. ni nako biri. yego ko Human Rights Watch yagaragaje ko wazarendo zimereye nabi abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo. yego yabera none ivugira abanyamurenge, ivuga ko abanyamurenge bagiye bicwa bazira uko basa. yibutse ibitereko yasheshe. ndetse ko wazarendo zirwana na FARDC. yego ndetse anavuga ko ubu ngubu nyine bigoye ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyepfo bumwe mu buhungiro buvuga ko bubangamiwe n'imisoro itagitangwa kubera ko ihabwa wazarendo iyiyakira kayishyira ku. yego ni ngayo nguko. toyi rero urumva ko gatoyi ni isasu gusa. twaba gatoyi ubwira ibice byegereye gatoyi. hehe wari ugiye kubibutsa ibice byegereye gatoyi? ibice byegereye gatoyi nabivuzeho. buriya iyo ujya gatoyi, ibice byegera gatoyi ushobora kuvuga nka wenda uturutse hariya za Gatare cyangwa ukanyura haruguru mu Rubaya. iyo werekeza i Gatoyi ufata izo za hino ni Kinigi, Kibabi, yego ufate za Mvokwe, ugende ufate ziriya za Ruki, ibice byegereye Gatoyi. birumvikana. yego reka nkushimire, tube dusoreje amakuru yacu aha ngaha. urakoze cyane mushakanye. witeka kwiteho, turwongere mu kanya. namwe bibuko. turabashimiye rero kuko mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro. tubibutsa kandi gukanda subscribe ku batarayikanda. twabonye hari abayikanze ariko bakongera bagakanda ukabona basohotseho. abantu nk'abo twababonye, nabonye
abagera muri 2. Sinzi niba ari ukwibeshya cyangwa niba babikoze ku bushake, ariko ubundi iyo uyikanze rimwe ntabwo wongera, ikanda rimwe gusa, wabona kukazogera haje vi, ubwo ngubwo biba byakunze, noneho amakuru iyo asohotse arakwizanira ukumva ageze muri telefone ukayakurikira. Muyikande rero ku batarayikanda, n'abibeshye bakongera bagakanda bagasohokamo, bashobora kongera gukanda bundi bushya, ariko inshuro imwe ntibongere. Ikindi mukande like kugira ngo tumenye ko mwakunze amakuru yacu, munakande share kugira ngo muyasangize inshuti zanyu n'abavandimwe, munatwandikire mubinyujije muri comments, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu kugira ngo turusheho gukora neza, kuko biradufasha. Mugoroba mwiza rero kuri mwese, mwari kumwe na Sentama, naho mukanya mu yandi makuru azabukurikiraho. Murakoze cyane, turabashimiye.